pe tubikuyemo kuba birabura ariko man none se mana we kwiha babyita iki kwipfa gasoni niko abanyarwanda babyita afite guhisha ububi bwabyo none se ukwita ikipe yatwaye igikombe kozi wadasize ko match komeza hana basifuzi bakubita imyaka 160 ariko mana we nese ibi bintu turabyita iki? Yes, ibyo muri kwibaza muri comment nanjye nibyo nibaza guys. Njewe ndumva uriya musifuzi Ngala Ndambo niba yarumvaga afite ukuri uriya mukongomani yumva ko Senegal iri gukora ibintu by'amafuti yari kwikubita forfait. Twari gukora iki? Twari kwiciraguraho match ntirangire tukisararanga tukavuza induru ariko bakaba ati igikombe Maroc ni giserebre ababare abagabo basinzu security ku bibuga bakamanuka umufana yigira umusazi bakamuterura bakamujugunya hanze bakamurura polisi bakamanuramo abasirikare bagakora cortege bagatahana ikipe ya Maroc ikitahira ikajya mu rugo bakayiproteja bikarangira tukarira tugasakuza ariko bikarangira match yararangiye twarabyibagiwe navuze ngo hari abantu bapfanye igikombe baba Senegal n'abandi b'abanyarwanda n'abandi muri za Afrika y'Epfo none se ibi bintu biritwa iki? Igikombe ubwo kigomba kuva muri Senegal kikoherezwa muri Maroc. Sinibaza ikiri bubi sinsobanukiwe amafaranga nyine kwaza ka Federation ya Senegal no ese hari ikindi bakora abazungu ko aribo babizanye ibintu by'imipira abarabona ko ni nk'abazungu naberega guys turarenganye pe cyagenda karanyisha cyane mu matsinzwe muzwe n'isoni hako serika mbabaza buriya twe turababaye we ubundi franchement parla ubundi ubu turababaye neze ko twaserebuye ubu turire abantu baraducanga bro abantu baraducanga guys you wonder how these things bihinduka urumva icyo baheraho baravuga ngo no ngo ikosa ryabayeho ngo Maroc ngo yo ntacyo yari ifite kuri koraho kuko ikipe yekuye mu kibuga ari Senegal tuko Senegal kuva mu kibuga byisha itegeko atubwo itewe forfait ya 3-0 tagira ngo ni igikombe kijyanwe kuri resultat ntoya resultat ya forfait pe 3-0 kabisa. Urumva Mickey Junior yarabivuze nshaka kumwandikira ni box ndata tebera nibyo kubeshya ntago byaba nabonye n'ibitangazamakuru byo muri Senegal byamutukaga baye bamumereye nabi mukanya ngiye kubona koko cekinze kuri CAF online mbona nibyo mbona basohoye itangazo ndavuga what ibintu bibaho se bro amezi abiri arashize abantu baranabyibagiye ibintu by'igikombe cya Afrika twibereye muri Champions League nta n'umuntu wanabyibukaga abishimye barishimye bararize abariwe barariwe muri betting barariye Yesu we baba Afrika we kandi mumbwire igikombe kirakurwa mu gihugu gishyirwe mu ndege kizanwe mu kindi amafaranga se igihugu kirayafata cya transfer kuri konte y'iki we Afrika mana yanjye
igikombe cy'isi Messi bamuhaga penalty zitarizo, nta muntu ushaka kubimenya. FIFA irakubwira ati cicika ikibazo cya musifuzi ibintu yasifuye yabisifuye byarangiye. Real Madrid yanjye yiba amakipe muri Champions League yarayamaze, ujya kuvuga ko offside yarabaye ariko cicika ibyo byararangiye. Nta muntu bisubiza match yarangiye yarangiye, byo ni rwaserera. Ibintu umupira ko ariko twawuremye ko tubizi ko abamo bujura, umupira ko abamo kwivumbura. Senegal igomba kujurana nayo muri TAS. Urumva kafu yabivuze nka nyiri umupira ariko hari urukiko rw'abanyamupira. Senegal ubwira jurana muri TAS. Senegal ubwira jurana muri TAS rwose. Arumva wibye abayibye ibyo bivaho, wibye abayibye ngo Real bayambaye Champions League reka nakuyambura. Wibye abayibye byarangiye. Barca yibye Chelsea demi final ya Champions League ijya kugera final, bayitsinda iminota yarenze kure, igitego cya Iniesta kimwe ku busa. Harenzeho nk'ibiri baravuga ati yarenzeho nakundi. Biri mu mbago z'umusifuzi niwe wabidesize, twe nitubizi ibyo, nitubizi umusifuzi yasifuye. Iniesta gitamo bati mutareka yari yacese mwe marasezerewe, birarangira. Abantu bararira bavuza induru bati ibi bintu ntabwo bishoboka, bati ibi nibiki, biciye agoro barasara. Baragira bati murasara musazwa n'icyo ariko mwebwe murabarwa yo mu mutwe, hatsinzwe ni mubireke. We Grag yaragiye, bari yakiriye, bararize, barahogoye. Igihugu cyaje umutoza aradutengushye, none kikubona mbona ngo turabihinduye ngo forfait ngo ya Maroc. Iyi nkuru iteye abantu guta umutwe, va mu bintu bya za Real. Turababaye cyane, twambuye igikombe. Iyo penalty ijya mu Maroc yari gutwara igikombe, iyo Maroc itsinda mu kibuga yari gutwara igikombe. Munibaze ko n'ibintu umusifuzi yari avuze ngo batere penalty twarayibemereye barayitera. Insida bavuga yabaye kuva mu kibuga sinumva. So you punish us for that. Waravuze ngo dukoze penalty, barayitera barayihusha. Guys, kuko nje mfayininga amafaranga, kuko kafu yari yatanze ibihano bya mbere ifayininga abakinnyi ba Senegal amafaranga. It's okay. Twavuye mu kibuga, twateje saga, mukora judgment, muvuga ko twagize misconduct, well and good, nibyo. Mufata umwanzuro, muduca amafaranga, nibyo. Abantu twakoze penalty, twari twivumbuye, barayiteye, barayihushije. Ngo nubwo bahushije penalty, ngo reka tubigarure inyuma, ngo tubihindure, ngo forfait. None se ko match yakomeje ikabikarangira, none se ibyo bigarutse gute? Ibihano byose ngende numva byashobokaga. Guhana abakinnyi ba Senegal, probably ushobora no guhana Senegal ukavuga ngo you know what, Senegal ntabwo uzakina AFCON ikurikiyeho, nabyo pe it's fine. Ukavuga ati mwatwaye igikombe ariko mwagaragaje misconduct, mwatanze urugero rubi ruteye isoni, ntabwo muzakina Coupe d'Afrique ikurikiyeho. Ni ibintu ushobora gushyira mu mategeko ukayana nka match nk'icumi za competition yawe nka CAF itazikina. Deje yanye match 10 biba bisobanuye yuko itazakina Coupe d'Afrique ikurikiyeho. Si byose ukayipinisa ukayibuza gukina igikombe cya Afrika. Man, igikombe cyaratwawe, cyarabitswe, abantu bakitiriye abana amazina, abantu bakinywereye byera, abantu bapfuye bazi ko igihugu gifite igikombe. Ku munsi w'urubanza abantu bazajya bagera imbere y'Imana avuga ati ririya joro naraye inzoga nyinshi, ti Mana umbabarire, ti hariya nakoze ibyaha ririya joro kubera ko nari nanywe inzoga nyinshi kwa kwishimira igikombe. Imana mbwiye iti icyakubwa ko ibintu wishimiraga mutana gitwara.
depression zizaba, abantu bazaburije ukwene by'amafuti. Hari abantu biyahuye wenda bo muri Maroc kubera gahinda. Gere mu ijuru ku munsi w'umuzuko, Mana ati wowe urajya kwa Satani. Ti Mana twabuze igikombe gahinda karanyica ndiyahura. Ti yaba ruzi ko ibintu yiyahuriye byanarangiye igikombe mwagitwaye. Man, Yesu we. Afrika. Perezida yafashe igikombe, yatanze ibibanza, yatanze gift, yatanze amafaranga. Amafaranga yarariwe muri Senegal, twayubatsemo bitaro by'abana ba Yesu we. Iyo ni Afrika tubamo. Mana, abantu bumiwe, abantu bumiwe, abantu bumiwe. Simba besha abantu bumiwe.